Voini December ni sumni paria thotan ni ania. Mizo official channel clear tu zongzong ten hun limom takin man kan du sak chewin. Kan maloka kumthar sang ni sumni pakhat lo thleng turpo. Pathian kai suaina wanga lim takain man kan du saka cheu. Ole tuntum chu Dr. PC BXM athuziak tharlam takmai. Vice President Mike Pence kuta US President in thanna tak tak ti kanon chiar chuak don ani. Pathian tranpui na in thanna dik tak hum him tu ani hialang niruk January sang hi somni le pakhat. Eden bo chiat nuwa in than to zonga boy le bor chuar ber. Do thuleng wak ti pun lun tu ber. Corruption turu ber. Khovel ngong na saber. Ring tu trong try mi te lalpa min autir tam tu ber. US President atan Donald Trump ange Joe Biden ati chu kumthar January ni rukhian America rural khol pui bunna Capitol Hill Washington DC a Senate le House of Representative in Fincom Congress ma rel fel tura da anita a heta hian America mi pui chang ni lo khovel pum pui mit a futhup maya engthil taklo thleng don chuni mo tin keini ramkil khorom zo fa te zinga po mudmu tu theilo kan tam hle maya hero relin khom kai hrui tu tur ber le thu nei tu ber tur chu Vice President Mike Pence ania ani kuta hian America President tur tunge ti omtlat zunia fair taka thu dik in chuna he thu poi mo takziak tur hian ka in du tho khop maya ma se thil dang ngai tu man lo khopa in thlan thu boi ringot thani thathum lai vel ka in man lai mekin lela ma thu dik lo manga mi puite do thu fa tu ang maya min pu tu thei tu tengen ni ka khrelova kati dik lo na lai te chu documentary evidence nen miron thil thei se kalom tur zo kania mani ming dik ti langam lova mai thing hong vu chunga binang te soi chiat hi Biden mi zian ne in me to khleya chuti kara chuan mi puite lo hria tur chua tu te hian mo phurna sang tak kan nei tin hria in thu dik lak na nar source dik taka kan in nga poi mo zia talan kadua Biden atran tu te poin an pu ni na zongzong za pui lovin tu te mo chir the kher lovin thatakin lo tran ve mai sela debate angai ni point thiang lim taka thu dik dap chu tuma ti thei reng ania thil ti cha kom takpo ani e thu ka zia ve fota ka wangin US Constitution dan pui chan chin po mithiam te tangin ka zir pha vea tun din muna President Thandan 12th Amendment of the Constitution phei chu constitutional expert zia sang sang ka chiar bel hluo maya USA kan mizo tam fe zo khuan kan thu zia ten lo pompui vea kan lo mem lain Biden alam Trump thren khatero chuan thu dik khre phalo ni om takin minon da niam view mai thina ma se kan thu nar te chu America mithiam te zia ni tin zan tin ngai thak le chiar thei tura media sang sanga an upload thar darkar khatliam ta mi te darkar ni liam ta mi te le ni khatliam ta mi te mani computer Google Twitter internet WhatsApp le dang te tanga ka mu phak lo thlengin USA thian thale du saktu ten minon thon chho renga chuba ka Mizoram chunga min to saktu te tangin news channel sanga an thu don beng war thlak tak tak minon supply reng boka kalo khorpum seng lo zok hialani tisual pal thei ka ni wang ero chuan adik zo createn evidence ne na in shilfia duam ngotang keini aya thu dik zo khria nga in ngaya min soi sel tu te hian an thu nar be chan tenen hoi sen takin an mani ming dik takta langamin mi pui ma ro in pho chuak ve se duam khopang chuti ni lo chuan Biden a polal thu thlenga akabidet ho ne nan thu tirna rei to mai sia atakai ro chuan be seina nei manglovin January ni ruksang ni somni pakhat khi an ngak ve ren ron chu ni leksi Mike Pence le Congress Ted Noelan December ni somni paruka American thinker ti chanchin bua ziadanin January ni ruka Congress Parliament Joint Session a Senate President ani angin Vice President Mike Pence chuan akai hruenga tu man hil phak lo thu nei na pum hlu manayang his power will be plenary and appealable ati top mai Senate President ani ang takin tha ti chu pum mia theya thalwa ti chu nol mia thei
tuma na thu nei nan challenge theilo amo phurna san em na chan chu USA constitution hum hala vong him tur le dan chu thatna ka zomani em tia a office tu thiam out of the office len chua chu thu pui berania hei hi naro pui le mo phurna sang takani pen sahian du than tur panhi nei constitution dan hum haltlata Trump patan constitution dan anga president ani na turkong hon sakemo state virtual ten electoral result anlo certify do te dan lowang taka pom sakmaya Biden atlin tiremo ani hun pa nga ya chuan vice president tayan poimo vaklo tun sang ni som ni in thlan din munero chuan vice president chu mi poimo berle thu nei tu ber ani tlat mai ani Ivan Reiklina dan shemi constitutional lawyer chuan Mike Pence ai chiang taka in bum na manga in thlan na pai thlaturin constitution in thu nei na sang taka pe ani ati ani parallel list tuna hian state boy paruk Arizona Georgia Michigan Nevada Pennsylvania le Wisconsin ten electoral list chini dwelling slate anti Biden a list le Trump a list anti chu Congress a hian envelope a char thlapin an thelut ve towa Biden alam chuan vote zathum paruk mua tling to in anin ngai maka Trump a poll ten vote zathum panga muin state legislature thu nei na nen ngei an lo thelut ve boka nial boy ngai lawan vote mu chu Trump an zani somthum pani le Biden an zani somni pasari te kha ani tling tura vote mu ngai zat zani som sari chu heng state boy paruk te tel lo chuan an tin lo ve a anin chu boy ta ani pen sa chuan eng tin nge heng parallel list te hi lo ti don Biden alam chuan heng state paruka te hian state thu nei tu sam ber state legislature te thu nei na le election dan bo chiin vote chingpenin anin thlanga chu wangin in thlangang ngai thei ani lo election ani lo any process that does not follow is not an election ti ani top mai chu wangin Mike Pence chuan vice president ani na te senate president ani na te heng in thlana presiding officer le thu nei na top khok final authority nei tu ni na angin tu ma lo nial thlak rol lo thu nei na chu mangin heng state a te hian president an lo thlang top lo ani tin he president in thlanna hi dan article 2 section 1 tlo chanin heng state paruk te hian dan angin president thlanna an lo nei reng lova chu wangin Donald Trump le Joe Biden ata hian vote an mu theilo ve tin thutluk na siam top mai don ani chu vele senate le house member chu thin rimin an aw nuai anga an chian lo boranga ted noel atongkam takin tra le ha thial na thlenganga ma se tu mana thu nei nan khin khatai don lawani ati heng state paruk ten dan bo chechunga in thlang an ti ve an buai em na kha dan atang chuan in thlang pon lo tling ho lova dikzo ka ngai Trump patan po vote mu thei ani chuang lo chu wangin in thlang anga danina pom lo wangin state paruk atangin vote bial an mu ve ti na nia ti chuan heng state paruk te tel lova Trump pa vote mu zat kha zani somthum pani ania Biden akhan zani somni pasari amua ti chuan vote te chuan chiranga president atana vote mu tamjok chu president turani the votes shall then be counted the person having the greatest number of votes for president shall be the president in US Constitution 12th Amendment chuan tun hunatan man turin kumzani kal to tangkhan aloda khiau mai ani ti chuan in thlandan mumala in thlanna china vote tamzo ka mutla ta wangin Donald Trump chu thlantlin le ani don ta ani chu wangin ama issue voili vela kan lo soinon to thinangin state tina ayo pakhat in thlang chuaka president thlang tura contingent election khachu thlenpo ngai lo ni in he mi thiam noel hi chuan soya contingent election poi thlen ngai ni se state sang control hem jok tu Trump a bok ting tur ani thowa ti chuan congress tel ve ngai hiala house of representative te enroll boi ngai lovin chin fel thei ani don ta bok ani Trump pale pen satetan chona hautak kumsang ka sakwa somruk khan Richard Nixon akhan tu nang din mun hi lo ma chon towa ma se ni khachuan khati zonga hna chan khachuan duang thalin ro rel thei don in ngai lova aral bansan ta khania chuti zonga ngai tua chuan tu nang America ram boyen kol hi hau tak fe zo kanga
Democrats ho che du dan le an rilu chia dan an thlir phei chuan Nixon angang maya mo phurna tlansan maya thanom thei ome ma se Trump pale Mike Pence te ang mitum ru le huai sen America ram mangai tu le engpo huama an ram tu chetur tung dinga Christian na le mimal tin zalen na vong him turan in pek na thuk em wangin heng har sat na le an mel ma te ti thaina manga vozam mai rual an nilova Trump ai main Pence hi rin na konga nget zo ka nge ti hial tla kani creationist ani le ngal ani tluka president thlop tu tha hi anom thei chuang lawang chu wangin he America chung buaina le challenge turu buru tak mai hi an tlan chiat san lo to panga Trump ma sa ain an Trump nu a hian naro pui jok make America great again tia mi pui te ne nan thu tiam hlen chuak turin thi thai nan be sok jok don ani Mike Pence satana tong trai sakna mitam tak chuan America ho chunga rin na nei har kan ti to me Mike Pence ngai po hi sum lian thamin an lo tham lungoi ve mai long mo ti in tha muang rai lo mai thei an thria thiam puyom khop mai tukina lai puitlang chualama om upasinier ne na kan in biak po in lai puitlang tia z mai US dollar in an lo tham mai long mo te kati fiama ma se Mike Pence tele zel suma lei theian ni ngai chuan America rampum khu an chhe pher zo vek ti na nianga Trump patan po ti ngai na om chuang lowang ma se chan tlak om lo khoba chian la ni lova Democrats le Republican mi thalo ho chan chin kan thriat tam wang mai ani an kau khran hruai tu te le an pastor tam tak te khu an la tang na sa hlea an la tong trai rengani pathian tan chuan tlai lu om lo leimi hring zong an chiat zo vek lai po khan pathian in ama tan nova mi fella da ni kha Eliza mangangin ama chau chu zol nei om chun ti hluman tum mek le nga langa ain soi khan pathian chuan bal ma thing ai lo mi sang sari ama tan na zu thuina chang ani kha chu wangin Mike Pence hian America ram le Christian ti sevek tura bal milem pathian betu te sum manga ti tlu ka ni velo nan te ama nun na mi sual laka hum mi mani theinan te thanem ngai takin tu na tang hian i tong trai puyangu ti tak setin tin kan in som bok ani Mike Pence tan soi chiat na in hong heti taka Mike Pence din muna poimo ta ke ma wang hian ama ti chiat tuma beina ya hluar le chia meidoni na rin thaya sum tam taka an thlem lungoi thei chuan Trump pa bokin soi chiat na lukhuma khum le bokanga an tham lungoi thei lowe ro chuan tun thlenga kan la khriat lo Trump pa le Pence in kar chita viau angte dan bo che turangte a Christian thurina wangte an chung ko thil le party thil vela Democrats mi suak sualte chuan an channel ber CNN te BBC Al Jazeera New York Times le dangte an thunun thei ram danga TV channel rang lo lang le chuai mayang tak emotilo turin chutiang dot pa bum na laka lo in veng turin kanin cha lo ka kan ne na tanga chanchin lo ngai ven tu te phei chu media manga in bum na laka lo in veng film khur turin kanin cha lo kani ole khati zong kha Dr. PCBXCM athuzia kanon chiar chu theite chu nia mizo official channel hi milo subscribe pa milo share sak turin ngai thatu le thlir tu mi pui zong te kan som chewa lim taka hun in man kan du sak chewa in zawaya chunga kan lo me